Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulib, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it's number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Ni sambul binaka, si kuyongo na pagalileka ni nonde tukutuku ng bongende inday. Ratololos tagati kwento na bubale may imbati ni kama, na tautumba kilambasa, na nonamate endo na leo ni bubale, kasi tomaniti ko na pangkangara, pero na tulutale. Na beka ya dongo, era kurumbo ikina na leo ni bonua, era tiko bolekata na bonuongo, kartobi ekila na leo ni bonua, na isaw ni taro. Wambauti ni rato lubu na yali tikongo, na udhiwa may lambasa na bongi. Ebaganda itaki ni akautirato na leva na lubena o Muhammad Kayum embaki tolu sangabulu kapitu ena loma nindona wanga kanga ela kimbilingi rato orto nongone e wilikina o Muhammad Azar embaki tini Muhammad Ayan embaki va Muhammad Arman embaki ndua be mama esa kune na ngona o Ayan embaki ono kadhirtu na ngona wale kata na koro o nadhula mailambasa tomanitigo na bebangangai ni obisa. Lolos tagati kwendo na bubale may solobi nanti na nonraw mate endo na beti nani karo kama ena nonraw to lomani vale ena noa. Raw lenga o Ashmita Kumare embaki diwa kay Maureen Devi embaki tolu sangabulu raw atiko ena lomani vale ena ngona yadukina na kama. Ekune na ngonraw ena vale kasa kama yabutu ia esyang ni rabia wamatalataka na ililu ni bubale. Ia e pagkaritaka nga o Sanjes Kumar na tama na lele na ngonelewa kamate ni siyang ni kila ni rautiko e na loma ni vale na beitinani e na ngone yado kina na kama e na ngone rato yado yani kina na ndombo kumbuka e sa kama ya butu na vale e kaya ana na isoro ni na paedhuritiko na beisele pagabuni wa ibe rau ka mena rau ni kile kina na buni non rau mate. Na makatiko ni songo ni tauki ni takadaka mentua na wakatumburi ni sau ni tamata takadaka ni sembera na bending ni lebu e namba kivou e kao Nesbit Hasselman na buni lewa ni sembera ni boedori endua na tumbu endondonu mena laure kede na tambana taleso tukuno Hasselman e na ngaunango e tiko na isau ni tamata takadaka e na ronandola tolu sangabluka rua kathingo matiko na FCEF na itabi ni mata ni tu kamena taleva lesu na tumbongo endona ulutanga italona taki bagalebu mai beir na doni bisnisi keira na itauki ni takadaka. Kinangito endona ndrendre sotabatu na Fiji Secondary Schools Athletics Association o yana kiana kautotolo mai na adhanra na bei kornibuli karna boitabitiko na sotsota ni Maritime Zone esenga yado nga mai e rua na kornibuli e nabugu ni sotsota kana boedortiko eneka chinika tolu ni bula mayongo dau kileta ni tuna sotsota ni Maritime Zone enandona ngauna ia ebaka esa senga ningai mbula nangitongo endona buna nirsala ki boita vitali tiko ena sotale na sotsota kebaka ena senga nindua na bisau esana kautani mai na sotsotongo ena tubutu ningito ni secondary schools ia ngoni buli ersa baka nama tatu ena Fiji finals ena boedori ena ka rusanga bulu kineka ruslu ka runi singa ni bulu meongo ena ANZ Stadium esuba maitha bekiri na baleleka ni nonde tukutuku na kende kuri rano na sema na steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bwadeng binaka. Sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 dorong ali baga penenu makaya matona bentarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai bichi oya wo labini nambuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalang ko police matawalu susnemba ang bulo patmay Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nando mo ibitin na bonga ni BNN